Gikundi kimwe kia akari kuma Ntere cia Katheri ni gikundi kithithitie ngwataniro kenda gukiria kithomo nturene u bathithagia uju na njira ya kuenja na utethio kiriana baria batiguchiumba gwika igomano bia kwarito mataro na kinya uenjani bwa iewa kiri ana baria bejaga na mpumi njega kuma kiri cukuru. Baugite kuri na bata ya kuthuganiria kana gakaeji bakiuga kari ugwatine bunene. Muthuri Muriuki Oringi gatumenyithie. Gikundi kiria kijikiria Katheri Academic Promotion Association kiria kiretete mathomi nikenda gutigirira gukiria kithomo nture Katheri na ndibejete amwe na kuthio ntububu bakiaiewa alitaura bathithie bwega mwaka muthiru narua tuchemanitie aja ujo no ntubwa gukungwira bara bathithie magerio mwaka wa 2023 bonde started 8 ba form 4 na bale ba special needs education na tukababiewa kana tubabiewa mbali lakini nkoroki na biewa tukwariria muno mantuja kubatha ura bomba kuendelea bubwega either bara betetemberera mathomo jao kana bara batiginyuma benderete kuthoma kenda miaka ijite nyabo bomba kuthithia bubu kwina nindi ya gucoka nja cietu na atumite tuja kurikana atano cina roche babe nyuma chonto ibakwaga mentorship barita skuru bakinya bakaga imbio yonga bakathithia bakago bakathoma barike kuthoma batijimbi bakwenda kuthithia na nde mbugibwa mwake leadership iji ya both the ngao national government power in the administration na also the leaders wa community leaders na professionals from different backgrounds chonto bachokete kwa nja baja baambire kuoneria antu ba kwina yaje kithomo chonto nandinya bwatega nthiguru yetu utigintu kingitu tikiritika kithomo miunda ne athirire opportunities are becoming minimum day by day but muntu na kithomo an opportunity any moment na anywhere atongire mwanya bakinyete kiathone giki na kuromba ritwa inyoke kithoro tiro na grade ya gwita university nete chukuru ingi ikenda bomba kuthomera kithomo giotea kirekire nyogu ni mono atugatire does not matter grade ro watre na kiro na kiro wathithire kana kiro kathithia. What matters is what you want to achieve in life. For now, I think it's a wake up call for us as professionals, for everyone else, for our parents, for our brothers and sisters, and for the community in general to make sure that we're able to move forward. Kato emphasize githariri mantuja mwana kwithirwo na course. Wena course ndene ku kinyoka eta nyoka umanthe guru eje ugeta nthe guru ingi nyo tika mathe baruka ureta no kona nguge kurita no ntukosi ere mwiri na winayo tugategera ana bara bathite bwega nkuruki bara bari top of the rest twababia barakinite kuga baba tupatirayo biewa bari condemned no tukuri na alternatives chekuthithia course mbali nya technical courses bagweta middle level TVET certificates diplomas and all the other qualifications indi amno bubu borotera mono mantoje kikana kaiji kra koneka nigatigiri nyuma bakiwa morto jwao ndiko nyeko kana kaka kuthoga giokirua kuga boy child mwana wetu na kugia mantu amaingi mono curiosity we kaingia akenda kuingi ya mantu karingithia na ukanjorwe mantu jatine tumi katwitikie mwana ojo ora turen pawerenga chaundi agianya na ndi turachokera kimboy child nawe tuge boy child akenda kumenya mono ni tugwita addiction ukethira gutonya thimone age addiction ya mbicha ire iteagirite pornography na mantu jange jajau eta nchobi kinya na kwenda kumenya ure kadio ari mwana kintu tukuona gichokete gitithite bwega ni kana gakaije the boy child tukuona ambiretie kwa kana enderete gucoka nyuma inkwera wa resources kidogo mono ya very minimal as compared to the needs that nacho na imbija chia dibeto our parents our sisters and brothers are strengths of resources atu geito gero tigere kidogo nyethe festive season tuone chia kulira na beto January bechoka school tariki 3 bachoke bena amount to be able to run na bena conducive environment but na pressure nyingi ka stress chia kwethira abariro ndieni into bikabo thingata wakinya ugatega kiri surrounding primary schools ira twinacio and teachers bara baingi they are in days na twaromba community tukaukie maguru kenda tumba gukiria kana kakaije komba kwithirwa kagisaba uria kabati gusaba
kambuge ndienda kinya mono kapa eka involved ikeja even to the sublocation level na more recruitment no tutwenana baba ingi mono bathomete bomba gutetheria na tukomba gukiria kithomo rutere rwetu rwa Katheri kenda ana bomba gukura bwega na bethero bena ngundi moro Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutira Jwa Kangangi.